I evo me, znači, centar Beograda, Bulevar Revolucije, Skupština koja se renovira. Evo, znači, čuvenih simbola ovog objekta. Evo, Bulevar Revolucije. Evo da pitam ove momke, oni ne znaju. Prošao sam celu Hrvatsku sa srpskom zastavom. Sad prolazim celu Srbiju sa hrvatskom zastavom. Ha? U Srbiji, po Srbiji će ovo da prođe, u Hrvatskoj nikad nije prošao. Pa prošao, ja sam prošao, sad sam se vratio, ja dolazim iz Hrvatske. A ovdje prođe? Pa sad ćemo da vidimo, idem dole do makedonske granice. Vi ste naišli onda na neke mangupe? Pa što? A misliš da bi mangupi to uradili? Misliš da ne postoje konsekvence za to kad su uradili? Kako komentarišeš to da mi ništa nisu radili u Hrvatskoj sa srpskom zastavom? Beogradskim tablicama, ja sam srpski novinar. Na pravom mjestu. Kako nisam bio i u Zadru, i u Splitu, i u Dubrovniku, i na Poljudu, i u Maksimiru? Ja sam iz Hrvatske. Pa dobro, odakle si iz Hrvatske? Iz Knina. Jel bi volao se vratiš, živiš u Kninu? Vratio sam se ja. Živiš tamo? Ne živim sad ovdje. Ovdje? Dobro, kaži mi kako ti je između ovdje i tamo? Ne volim ja Hrvata. Ne voliš? Ne volim. Dobro, a kaži mi, jel imaš recimo sad to što sam ja Srbin i to što radim, misliš da je to neki problem? Tebi lično? Pa nije problem, ali opet nije preporučivo. Dobro, hvala ti u svakom slučaju za razumevanje. Prijatno, svako dobro. Evo, znači, naišli smo na dečka iz Knina koji ima neki problem sa tim, ali znači to je njegovo samo lično mišljenje. To je to. Evo, znači, evo ga policajac ovde koji proverava, znači, da li je to dozvoljeno ili nije. To je auto hrvatski.